Nikong nang sabe nang kalang jonga ko ban ai khuble yi mo hi community marwan iba la penlong ye nika live TV show namanta kanika linisibel ya kaba nakalyang jongka kising si kebrang pa sa kanika kinikiteo bladam te ningkong nakalyang jonga kalong ba ngako ban penpau ba actually re ban ningkong mo ya kanika bel lawan ra apo KHDC di MDC jongi with the motive nega spirit hiru kalong banyada ingi kum kajai benrio den rai pat kapa ar kalong kapa ngi hi kum kajai benrio to lada ngi ba nakalyang joki MDC kilale ekni kam kapa bha kapa ngistu kapa banyada ingi kum kajai benrio kala bandon kita ki defects nega ni kita hiru ngatrai kadi kam ram jongi bengin peni hiru yaki kita ki defects kadi kam eta ki debit rei teng ngapai ya kejengwara ini kabel ngasusi kumunoi lama ngiiling bagi social media bang iiling bagi ni ki press penting press ya kapa keadaan mantaka de division apa dengan jai benrio jong iru kawara mang kata ya pai yang ikum ke jai benrio tehi nakalyang ke jong ngahi hani ka pori kalong ba ngakwa taman syupkan ma ka bai ba yaki anhi lashna kat kum ke jinu kam jaka por pinapet hi history jong ikum ke jai benrio minsuang hapor shua ke independence mo shua bangin long kawai punya snok lang makari India jadi kejai penriu ke princely state ya ka bayangi la sensyar lagi sim te hadin ka tu pa ke jingyo la ka jong ka jingeli lai lo te matang lawan ngidon lang sarkar India heri ringba ke jingdon lang rengkat ngi ba sarkar India ru ngiyo la ka jong ka baha ya ka banyada ngi kum kejai penriu lingba ka sik schedule te balik ka pelong mana ka por ba ya kinong ikmat ke jongi bagin snai ka an kumla ekran mana lawan ra kata kalan transfer ak ya kawa nyada yangi ban mailat yang bagi jai menteri menteri caka bat kabar ngilayo kata ka trading license act banyada ban mailat yang bagi kla jai bagin le khai pateng hang ni la adanu khasi bat mantaru ngai ba deil lingba kajing dawa jong kapor baka perlong ki MDC banwara ya kini ka bel ni kapor manta te kenbiat hi nakalyang ka kai ka bangai ina kalyang ka jongi him ka seng kalong kadi gawai ka ba ngisanut ani kalong baka dibandon ka jingsai hapadeng kalyang ka status baka identity jong ani ka an ka status kalong ba menta balengi ngi khonyo ka ong ba namang ngi baka don kata ka jing sim kabu jong kubai ki jai ben rio lara ka dei ki lawan dei ki non tribals ngila ban classified akani ma mention kam identify ke kita ki non tribals kilaban dei ki para liluom jongi ru kilaban dei ki mizo ki naga here ki wan chani ki jala ka jongi lingba ngila ban ong mangi kumbangi menta kum ki samla ba menta ngi ba ka jengwan ban songkhai ki khun samla khasi ki jongi ki thei khasi jongi bunsin ngi sim ka di jengwan sim kabu ba ki kwa namta ka economic perspective te kumnu bangi nyadai ka ni banyadai ka ni kalong ba kadi ka perlong ki MDC mo kipa kapadi kata ka benta kapakin snai kini ka ki custom banyada ngi kum kejai benrio te hani kapor hi nakalyang joki hi ngi ba menda hi kalong ba lingba ni ka bil ngi dong kam ban pensai ba khamtam bangin suthu ba lada shubu menta kinu kipa yok kipa shongkha khla jai omdi bangi khang eta ka love marriage jongki here ki dibendu no status kan nama kata ka ST status la ai kerpang ngi kejai benrio dulu mam yang ini kejai berlulum kasih banyadai kini, telah kenang kini, dan reipat lada kilong kemi kejongi, neki kita kentei kese kejongi, kila kiai ba midon banyak hak jumut cepat perdan, baginya songkurem berubri nak kejai berliu kasih kejongi, reki hawat no nak kebih kejai berliu, dia kata nginum kang, reki status bagi yo pat kumbayo kini besong kah para kasih kibdi banyak syukan, tiga jual hiru yup senrang ru ngakak ban kran hang ni kapor hot ki kenthai khasi lada manta ki poi kha bo usarang nakawe ki jai ben rio lawan di mizo naga ne no abdi agarwal ne sharma nu tai kom ta ter ka custom haki kalong ba ki dakhar ki aja chukpa telada ki kenthai khasi jingi ki songkha bat ki te gitu khuang ki dakha ki don kalenti ban aja chukpa no beli society jong ki kapdiang society jongki ban ongi kita kidiki forward classes fi den rei pa society jongi kumlakran dei presiden mo barem jong kasangkan ti beli dong kami serang mentang jaj pan
bantang jai usandang makin le sei kini subu usandang kasih uyo eka takar uyo eka mizo yaki kikim pedang makin ajat saki korjongki uhapan ra syaka syaka jong kajat benrio dek sawara eta kajing tanjak den raipat dawara eta kajing tanjak ka tangjat ru nga kwa banong bagi de belong paral arpari balada kitu kikun kebede nak tangjat nginum pedang kataka nginum si meta status kan kumboyo subu kumboyo kini kita talk para ajat benrio kan. Dia kata ngas ngoban iban ong akan dikapor menta. Ba kata di status. Ke status kalau ba lada kentai kasih kiyo ukhla ajat ru. Kim di benyo syuk ke status kum ke benefit ki benyo ajat benrio kasih. Lau sarang kasih ru. Uyo ya ka kentai khla ajat. Di benyo ki khun jong uru kim di benyo benefits kum benyo ki ajat benrio kasih. Dia tang kata hi ke kwa banong. But ya kan ni ka an hiru. Ya kan ni ka an hiru dan kamanya kren stu jong mod. Amdai tahani pok hasil ban pentrai kami nikaan redon kamen legislate hapok state hi barakawai te nakalian ka jonga ngaso kumtahi hire nakalian ka identity ngin saya kran kan kumnu ban le kalian ka identity pan ke kita mau bagnya kran ta ka identity hire kumbakalong mataru ngatrai baro nginum song khonyo hangini ngin dua agri hiru lada baro ya lada asbu menta ki kentai kasih hi ki bayo khalajan ki khunjo ki kimde banyo syo ka benefits kumbayo ki jat benrio kasih ki betok para jat benrio ne usandang ru upoyo khlajat ki khonjong ki ru lada latang jat akwe ka jat ru umde benyo ka benefits kembayo ki kita ki pa poikha hakaju ka jat benrio nga so di tangitai ketika kajing kasanut ba kajing linga kalong ba balai mentau usandang kasih uyo lat bantang jat balai pat ki kelak banlong bagi khonjong ki ru kelak benyo ta ki benefits kembayo ki kita ki kasih ki betok para maki. Dia tak ada itah yang ngasau nak liang ke jonga kan.